Okay, panipon malan mau na rakso kon peyo wow kisanan kan ko lukan ko nanalang ko na kanye ko wow choro rong sa pagmachay kop na Korean kop na speaker and legislature song kop lapalabakan ng kanyen siya mumot sa government o chon ton peyo sa Pachawan buka kukuran karo sa na sa pagmachay roman. Ngay sa Nicolas naman pacuman kanila kukurakan au tapen sa panmachay roman. O iya cara lapen sa panmachay romkan kayo. Kanay namin kalok sang sa panmachay kop namin ponpe karnyaw. Kasaraw yan pacuatan check sa Australian Embassy kasilu sa panmachay min katosaka. Tiapte ang kapinsalit sa mga coronavirus o katayo sa pagmacayran na sanlang en Wayne Ponpe. Wrong sang kanon niya Wayne Ponpe. Tanyan wrong na sa pagmacayran yung Ponpe kacuan na natiri wrong. Makasalita ni July sa kayo yung kakriyasa sa pagmacayran ng Wayne Ponpe. Honorable Reed P. Oliver. Kacuan wrong sa inachuan men kalok the state of emergency method karayrayan o palpan kapalan kapinsalit the soma COVID sa tuwa. Met pil bacawan regular ransulisa o bacawan chapta ni July isa kayo riyo katriyasa. Kanayawan sa panachay ranwatch ni July tuwang and pariya katriyasa sa panachay kapnan wing ponpe. Honorable Reed P. Oliver pacawan alit tiya reyokchak ang Sawas and 24 hours Ponpe domestic violence hotline. Mejawiya Japan payment and pa the first year payment o may pacawan tachak ang sa panmachay kopna ye Australian Charity First and Embassy Miss Fee Tuan. Non-programan kawawi pacuatan sa waswatch sa panmachay kop na pacuan niya cuman katungang palian Australian Embassy o pacuan taulaw kasalita at cuman lucuwa siyang yakan tatawkwatch puwetan sa wasamelen iray niyakan napunapulkan iray limakan o iray lakan na cumalan kakapan e nanachuro. Iray lakan may pacuan pacang kasaraw mo jawachwat Yes, sa panmachay koryang kopna, Chief of Staff ng Pohnpei State, Public Affairs Officer ng Pohnpei State, Director Finance o Administration, Acting Chief and Financial Affairs, Australian Senior Program Manager, o iraychon tatok chaykan nan sa panmachay Office la ng Pohnpei State. Kasunduan sa panmachay Roman ranwat yemen katosakap te update ang kapinsalit sa mga coronavirus te COVID-19. Kanyan rong nan sa panmachay retyon Ponpe kacawan na retyon rong kan sang namin katosakapakan. Mepit kapinsalit sa mga coronavirus te COVID-19 na uyakapal lang ranwat. Nituan ta nasansan namin katosakapakan may pajuta ni July isang limaw yung katriyasa. Kasalatan wan jojo na ramas ni pajuan yang iralit kapanan sa umawat na isang tawad. May paspajoyan ni ramas. Tep silira loknen silikat apuwalya ka naman. Temilian ni isak silo. Nantuan wan ramas much haramas limalok Isinin silagat riyaku walyakan wanman may pacuman kapin salitalar tamalar o may pacuman maunar iray laramas isirar riyalok wanan walukut riyak yaman. When United States iray laramas akan may pacuman yang iralit kapanan sa umawat iray laramas silirar silok wanan wanakut lima kuyat naman. May pacawan kapin sa letalar, tamalar, ray laramas, lop sinan, isikat, aputwa ka man. May pacawan maunar, ray laramas, tuwalok, wanan walikot, wanabukit, lima ka naman.
Way naway, Ray Laramas, Nagachuan yang related company sumawat, Ray Laramas kit, Riyoko Box Suliman, Med Pachuan Kabin Saletalar, Ray Laramas Riyok Yaman, Med Pachuan Maular, Ray Laramas Tuwap Kuyapaman. Nanway Kwan, Ray Laramas akan Med Pachuan yang related company sumawat, Ray Laramas Sulubugoy paman, may lindan may pachuan kabin sa natalar tamilar, o may apis yakan tuwaman, may pachuan maular. Nanway Northern Mariana Island, Ray Laramas liyakan naman, may pachuan yang related kapanan sa umawat, may riyaman may pachuan kabin sa natalar tamilar, o may tuwaman, may pachuan maular. Nanway China, Ray Lakan, may pachuan yang related kapanan sa umawat, Ray Laramas walakat sila bukoy wane liman may pachawan kami sa ladala tamilar Ray Laramas bakit wala ko sila kantaman o may pachawan mauna Ray Laramas isinin walakat wala ko siya kantaman puwente pachawan sansalang way pakanan tolpe may lalakaran wat sa ikin siya kapalang kapinsalet sa umawat Pachanan porte yang aku wajibkan, pesan pin yang aku wajibkan makarani kecai, yaitu Palau, o wen Marshall Island. O kain sanglar sa palmacay roman ranwach, ye ramen kapasa kap, te iran masala wen porte ranwach, July isap limau, riyakit riyasa. Umalangan pa mimi ni Pichiyaw, Pichiyaw Plakono, Pinagsilisa ko Mensang. Ulan pa mimi ni Pichiyaw, Pichiyaw Plakaisa, Minit Limay sa Riyaw ni Sauchuk. O umalangan pa mimi ni Pichiyaw, Pintuwa, Plakayo, Minit Limay sa Kayo, Moransawas. Rano siyang pa mimi na tuwan paliyay, o palimasan ni Limaw ni Lisa, Ilog lukin pa na kami minipis tayo lenma o pan kapokin yang ako marmarakan kacau o kay wasa. Ni pungan ralma siyang pang miminan tuwan kaniyay o panmasanin na taysak lalaysag lima. Ilog lukin pa na kami minipis tayo lima o pan kapokin yang ako marmarakan kacau. Niya pang lenyalam ang pamiminan pungan kaniyay Masa o palyatam, ninatlimaw na laysak, ilog na kantay na, kami minipis tayo, lalimaw, kantabakin, yang ako marmarakan kacaw, o pinkankak niya naisapat. Walang naura na yung miminitigarit waisak, walang naura may saman ranwat, miminitigarit isisak wano. Wan sa somang kacaw na maratin na narayla na wariyaisak tayo, Mimi ni sisara po sa rawanaw, wan sa sawang kachaw na morati, nan sampung wach, mimi ni sisriya po sa kwano. Tolkay para sa kachpin kula kwano, medit kay sa kusuning sauchik, o pantrong sa lang kachpin kula kwano, mini chay sa kwano na may saman laka. Main ko yay na tsakan, autapan, sa panmachay roman ranwach, kalangan ng kuran koros, o kasalilyo.